Assalamualaikum Mang Ihat. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aken Amang. Maka tumben menelpon. Jarang-jarang ikam nih menelpon Amang. Apa kabar nah? Ulun rencana hendak pulik ke kampung apa nah? Kayak apa kira-kira menurut pendapat pian kawakah pulik kampung ulun anak bahiraya di kampung? Kayak apalah? Menurut Amang kado usah gini kam dulu beli ke kampung. Oleh kita nih rahat pang nah di tangan pemerintah kado beli kampung. Karena tidak ada orang yang rahat lockdown. Amak ingin karena tapi wani kalau rumah kalau pindah terjangkit yun nah virus corona. Menggawa batahan gitu di sana. Menyahandak tuh kam kirimi duitnya kesan pak kecilan kam non sini nalan pak amangan sakit benar usaha ini mangaret manggatah lawan menupekat uyuh benar usaha sakit nakai. Oh iya kah udah boleh kah ulun sabar ya dulu ketahan di situ dah itu nang kayak pakai anak bahari raya apa kumpulan anak pini ulun jamang iya batahan aja dulu kena sudah ajar pemerintah kau bulik jadi kam kawa kena amang badahi kau bulik kena madahkan lan mama ikam jo kena lawas kada berdapat mangen halon anak bini ulun di kampung. Ayo sabar ya dulu bertahan di situ. Iya kak. Makasihannya ulun lah. Anak dia beli kampung mudik. Bahari raya di kampung mangen nah. Kalau ya pian kau memandir petugasnya supaya ulun nih kawa beizin barang nggak masa hari ulun bapak di rumah bahari raya anak bini ulun mang. Mana wani amang menyalahi aturan orang benar ya pokoknya kita tunggu amanat orang nih kan orang banyak aman juga orang banyak kawa bulikan mudik kan jadi kita belikan juga habis iya muka bulik kemarin juga aman jauh orang lagi lockdown ya bertahan ya lu sabar ja oh gini ayo emang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.